Litkorerero nigo musubati oyomo autia makweri sekinyoro kyabogeche sewondi echune bunge nyari bari Masawe County ya Kisii yemagega yomugakoe kotema komongenta asaminchoria na goika se community policing abubaika singiyo na kwenekia buna nigo musae oyo abwate kerengererio kyo komongenta omurugi oye musubati na rocha kwa musaja yo mwitire sana bono musho yo igamongente te umwana oyo ne asabamenya takaseka kaye negeko twa chiro muchuyo kwa korone kene twado ne kene na ta komongente njama leta gradis kwambuka umuntu no cyose munyagicyanga arosiriye cyane abayira no baringa no mugako yo na ndakonda bona nekiro barali nya musajo ndabande no madidyuki obwatiru no mugako ri nambo namubolingi akora na yayo ngentire mukaye nenkori niko boigo ngina aerera inchira abana ubu basumbwananire kurwa baswete asenyomo iginto kireire barabo kumutagorera inyumba asibonega akora raisko akaenda ochire no muzigo umwana yomoke namwire mpaka kumbo nyorira umwana nando abaira nando utamire n'abana abo nando ochiro iranire agaja chusi amatanga twabwata kinda amatanga bakanya kumina no musacho bakayerie nyumba yana abaswati baganiwe ko bamaiso asikinyomo amo nabasaye ko tiga gutumika amaryogo yogotindi ayo aranyare gusaria kinyomo cyabo ngina byarata gurete so egento da biri abasubati ase mwasokire gukia sikaba bayiboli bayino nali mole sike musika bakekenyoro genda mutige kunywa marua lenda bakungu babalende Nino bakungu basika banyakobya nabayisobya nali mulamenyo muki mwaje moko koraba moko ingo reporter getembe kurwa sebunge nyari bari Masawe County ya Kisii ninche Nyakonde Gabriela.